ka office u superintendent of police ka East Kasil district hakakat rhetoric nailar arjar pulai lengba ka karwa kala pentep bakat kum ka examine postmortem kamdon kanu ke jimen saw la ka long shapo ne shabar kamet uba Richard Singh Kharmuti yauba ki pulit kila yo tam ya ka media jongu haka janmiet ka khat saw trik nailar arjar pulai na thembi joy ne ka bucharut bat kamdon kanu ka jingsha khlong khaman kakerwo kalau ong baka khat artrik nailar arjar pulai ka jingmudui ja briu la yo priang hakonton men bid house nau ba tebor lang Kharmuti ba men jungu yo balatip kerteng kum Richard Singh Kharmuti nak sung maudeng diang ulaja ka khat oi trik nailar arjar pulai balai i khadoi u hachakayeng Boston ring hayudu mar ki pulit la sim khyai kani bat kila thaw kilat kilinti banwa yu te baja hakamiet ka khat saw trik hakapor kum ba khandai dunai ka containment bid house kalau yo priang ya ka jingpentep na Sadar police station ba hakapor riuduna lalap ikamediap nanala thembi joy ya katei kamediap lara sha civil hospital Shillong banle ka postmortem bat banlap baudei manu hakatei kamet ki bahiyeng ru kilawan ban kam ba katei kamediap kadei jong ba Richard Singh Kharmuti bat haka khat santerik kilale ek postmortem kakerwa kalong ba kakai pot postmortem kapen i baudon ka jingpang jingam snam naka ikomesis namaru kulong snam bat lapha banle ikites ya kamukut demol register Sadar police station bat kecing toket bobnia kadang ya chakman kuman sikudo ba Richard Singh ulami nalasnong hakat oi trip na lar arjar fly rengkat armon using banwandi sayo henry hakate ke janmiet ulaja do bat lalapat ya kamediap jongu hakakat saw trip harengkat kecing subah ki bahiyeng bakadon ke halandat kejing yap kejungu